Сөөлгү 10 жылдардың тұрғысында Тыва хүрешти бұрынғар сайжыратып, оң дүрмінге чартылғаларының кейірер, мөгелерге күнтүлік аттарыны тапсы талызы біле. Улуу ажылды Тыва Республиканың Национал Хүреш федерациязы болғаш борт ямызы чордық білген. Ынчалза-даа 2020 жылдың октябрь 24-те үнген шын солында Тываны улустуң чогаалчызы Маадыр-оол Ховалыгның Үндезин Тыва Хүреш делгерезин деп бижээн чүүлү Тыва хүрештиң аргаларын шаандықы йозу жаңжылдарын эки билир бердинген мөгейикчилериниң кей атын көдүрүп сагыш-сеткилинге өйүп чораан бодалдарыны чугаалап келиринге албадак бантеп болур. Тыва Республиканың колдырымдык логайлан үнүк болгон даран е шактады бес, тыштады бес, күрештиң. Ола. Кандык да 10 минут чүү тыштануа көпөй октар, ажа октар чүү жок. Ол дерге Yoluk demol el gücünün kandık da sportta el gücünün demol şıtamığından kol hamajırındı argalarına hamaj avangından kandık da sportun yolunda bizden bu atarlığı çaycılarga jadı sistemdir tu sugarıp tu otkar turup bermedi oyuzundu kayada azı tumanına organda 100 metrege azı marafonga mangına orgımız futbol bir oynap turgan futbol bir oynap turgan şimdi oynap turgan zıkkında sıçtamaz olgay bu dergi bizlerin botarısının angı edeten anya salgadın çoğada algamındık bizden de kulturası Kongus kancepta taşpa şakındık türümler aparganan. Öbürge Tıvaның köde jede bir tane öbür hocana bir tane adım istirdi. Orta Moğol'un ağırga mı özeydi. Ses mügartarga ağırga mı düşkürdüm. Tem biçi denizden gittilerin taşıyor aybek savaşırken. Orta olguncu onun Moğol mü jede keli Dedi 104'ten 105'in жетip турам бур. Ана мен бодап турам. Ол онжу бичимге тире халаш, не халаш. Да бодоптарга ол моон бөгөм ходу жерин даянттарын жана оттуктарын да санарган. Тыва хүрештиң дүрөмүн түрмү жердендедир. Ампы Тыва хүрештерге орус хүрештиң чамдызы, хакас, татар, казах, туркмен хүрештерінің чамдызы дейш бар. Оң қатында дебибис база Тыва авес ачингинде моол апарган деп Маадыр-оол Ховалыгның бодалдарынга хочун мөге Тыва Республиканың арзылың мөгөзе сүйрөөл ондарының оглу билдингир чогаалчы Александр Ондар Тыва хүрештиң билдингир бердинген мөгейикчизи Иргит Ховалыг олышкаш Россиянын күч кулдура болгаш спортунун тергини спорт мастери Кызыл-оол монгуш болгаш өскө да ат-сураглыг кишилер катышып теткип турар. Тыва хүреш болсамдык лояле мөгөй жүнерде 3 ката жасқар өдер 3 Тываның болсам по Тыва хүреш ачар чадышкын болсу надының болсу бирезин киришип турбендер онам тейик баш ята жасқар дерге сен бежим мен бежим дерлой он сондам кажан эжин октак баш албан турус каштың девирнин мурда албан бире ката жасқар өдер бурул болсун олду межим мен октап алдым дер он сондам тукту тогондыр девир Çağındaki Tыва mögeler jar Türgen teyip derecesi çok. Sanal anan jarap körge tol moğolların ötünü bile öncep çalar jalbasla öncep bargan teyip durarı şalaşana ves. Am biz moğollar ös olgayız. Çejde moğollar bile koca helbi 100 ming yıl dışında jurtap durar bolsa biz moğollar ös. Biz Tыва Podustun Шинживисти жерле кол нурузу биле арттырып ары жерле жолу. Devik değerge bizim o deviz çok Moğolcuk болгон партизаналчыбыздын жар биштирар он шүмжүлөп тарамыз шан değerben. Çünkü değerge біздің Тыва devikleri isтерге шыкту аңга. Боза deyip турган он фоттарының эйтканга узун жолда айга база. Эйтканга тааштыр көрүп тургаштың деви турган. Жаргам харачыгай деви. Kartığa devi, değildigen bezir devi, değiştin boğa devi değiştin, bu köy ozanga devlerin durgan şeylergem, Karaçıgay devi dergecül, Karaçıgay'ın kaşbağayın jaraştır görgüzüp turgaştın, jaraştır deyip turga senin oza, Karaçıgay'ın kandıkla bir argazı de sen jaraştır oktayın deyin utkalı bolup turar. Şeylergem boğa devi derge, boğa devi oza şül dergem, Oğuzam bustap möhörek gelgeçtin. Şerini olsa yıkıltap olsam jar kazıp oktaptırır olay. Jaş boğanın gücüyle seni bustap möhörek gelgeçtin. Seni olsa boğanın gücüyle olsa algay oktaptar ben.
Дендик утгалар бар болуп турат. Бу шагда мөгө салгычлары жазаанчылар шөлгөнүк болгеш анаала чаңгы шерге турар шимжебез хоюткулар жашылжы берген. Шаандагы жербиги 3 жылда мөгө салгычлары мөгөзүн кыңжыктырар эбез. Сарын же жасгайга бут шекере халы начын, демги аргаң ажыгла монгуш, ушта халы деш кулак уюк алгырып чоруп турар. Ынжан каш жерби бир тугар бейктин мөгө салгычларын же база онза кичегени угландырарын үйөннегек белген. Ам мөгө салгычларын жон дергені айтырында жыл тұралдың көзілбе шөтір дейштің шүмжелей береді база шынан. Шын мөгө салгычызы кеше шимженгір тұра жылды. Чаңғы шерге тұрбас тұра жылды. Шағанда болса мен атчам Хүреш көрөр еді, мөгө салгычлары Максим Онзоқ, Виктор Көгөл, артистер өскі мөгө салгычлары аттай аразынға артистер болса мөгө салып тұрған. Кейдерге солын астылтыг ол мөгөлерін мақтан, қойғырған, ана орлан, шүліктен, ұндық Ам қанам өскерлі өрген шыпты же жаңғыз микрофон тыңнара барған, динамик тыңнара барған жаштың салгычылардың үні өзі тыңналбаслайнан жонда Ынчалза-даа оны Хүреш алы кезік жамдығылы эгидер болса черлі ажырбас. Кады хүрешкен ежін оқтақ баш, оны тұрғызып товран қақтабыз, мол мөгелер шығаш өренінден маңнап жөрі бар чоруқтарға база Тыва хүрештиң бердинген болгаш хоучун мөгейикчилери арыкчылары тарсын маан сеткилин илер едіп тұрар. Бу сөгү эде бу биздин мөгөлерибиз тыкка андык элен бу молдан өтүнүп байдарынга базары тарсмас мен жүгө дээрге эжин октак баш биздин Тыва хүрештиң болсо кол төзү болсо эжин күндүлери октак бар албан көтүрери ол эжин көтүрүп бар. Буру болду межим деш көдүрүк бар ол мол мөгөлөрүнү көрдүңөтан бол мол наадындарын көрдүңөтан эжин октак баш тек баш бутун аянан дурат эжин көдүрбес ол эжин күндү эндурар олдур. Анан бу эде бу мөгөлөр октак баш онан жаа тургузуп желеп тадырбас жампы таласында өрөшүн жеп калып турар деп турар канам эң бодалын биле озам ол онан желе тургузуп турарынга орап тузалажып жеп турарбыз экиде бодай. Тыва хүрешти эртирип чарлап олурар судья чарлакчы киши Тыва дылын эки билир чечен мерген болурунан аңгыда маргылдагы кашкан опурунгар белеткендер жон мурнунга педик харылса алганы угаап билир. Тыва хүрештиң аргаларын эки билир болгаш сагынкыр тывынгыр болуру чугула. Бу талазы биле 1908ден 2000 жылдарга чейдир Тыва хүрештеринин сураглыг чарлакчызы, тайбырлакчызы Владимир Сумакинович Бичеолдун хүреш этирер арга турушулгасын арык Тыва дылга чугаалап чораанын жон пола сактык белир. Хары жонда күндөй бер хайралды эргин дылым өскө дылга холуп болбос өртөдү бас Тыва дылын дер мөгө чарлап турустар болсо Тыва дылда арык билир болсо эки. Ол шаанда болсам мөгө чарлакчызы Владимир Сумакинович турган Бичеол. Ол тыкка эки чарлаа турган жөө дерге мөгөлөрүнүн поттарынын ал төгүзүн чи билир. Олдан чарлап баатыр челерге анча болсо мындык хүрештерге шуган анча хүрештерге жүлдешкен амбозындык жерлер айдап чоруу деп жа чарлап сонда Сумакинович ол шүлүктеп да жа жугалар мен ол жентикке эки сактыр жем жүгөдө сезен жылдың наадымда болсо көрүнөт анам жан түс чесес мөгө низ бейен алдым мөгө жетпес да турган алдан 400 салып турган Сумакинович жа чарлап турган алдан 400 салып турган ачыр хүреш болур артык баган күзгө цыноолу Моңуш Владимир кайсы шүүлдешингам шуутон жара челерге бүдүн стадион ана тыка жараша алгырып турур дейин. 2007 жылдан по күндөргө чейдир 13 жыл тургузунда Тыва Национал Хүреш кажуда чартынып көгжүп келген. Бу да келир 2021 жылда Тыва Республиканың турсунган бер 3 жылданга тураска аткан улук байралдын мунну жарында база Тыва Хүрештиң түрмүнчө өскелгелер кийрери чадабас. Ынчалза-даа кандык да чартылгаларны анаала түбү талаш биле көрөп албайын. Бүгү таласын кичеңгейлик өрөнүп көрүп бодамчалык болуру чугула. Республиканың спорт сайдалбан жалга ажылдап жоран Сергей Оржактың амдыра чотталгада таваржып жораны үлөгер чечектери оң бадыткалы. Мосоор үнтүн менин башларым соңгу жүк жогометр окулаш кирген жогон чугаалап барарлар. Жүлдеримден сесерин спорт комитети приказын деген о тужалын деген жүлдерге соңгу жүк жонларынын арасында күй күрештер бар. Ненестеринин нанайларынын кымнарынан аңганга. Инже кой үйрөнүп күрештин келе жөрүм чагыс соңгу жүк жонларынын күреш деп шагынды күрештен кылып барды дейш. Шагыл башларына жорткан. Осарым кап күрештен көрүп ниетинде күреш кылып бана. Ол жана күрешим барган.
боттарын хүрешгердер, боттарын хүрешгердер национал шақын жа жоғалы бар. Мен базығынан шағын жары бадар өзеккен сонда моолдың улуу авырган өзі бағаның тұңызға көй жоғалашты, көй жұрашқыламыз, жоғаны қылғамыз. Қызылға да, Қарасыняшқа да, Суаға да, Улан Бадар да жоғалап шақ болғанбызын. Жар олсыңан сөз жүлдері, боттардың моол күрездері, моолдардың арынан қол бозан даянғыжыбыз, айзыралысын қол боза моолдардың арны деп көріз жоғалар. Біздер оны делеге арена суқанды өзге жұрттарлы сөйлері үстірінші сорлы салбас біздер. Сөйлерге моол кезері бұлсыр қараңғы өсіп күреш. Чақынды мөгелер өсіп келді. Чақында сөйлері сүге дерге жоғалып тұрар японар өзім карате, түзүдо деш. Ол сөйлерін делеге арайын жүрттерге олардың қолында жұрт бандап тұрар. Шағанда ол Япония күрештерініңға. Деңізі барымдалар, ол кедер хептен өзі өскерткен, хевіс сөндірген деш. Молдар бозан жан жап тұра. Торан бір тоғаным идигер ұшыңар дейіріндігі. Сізі сұқатыр мол өшіз. Оны содағаннан қанжаларын жары идіңер желіңер дейш басылы келейлі ерім. Жа шағымды оны өзін жапын жар бұдары. Жа жам үскілге желі тұрар. Жата шағымды бүчені барында бағаша олым қаңғала арының арғазы оздыра жылым. Оның сазираның арғазы оздыра жылым. Тыва хүрештиң амғы байдалы келирезин теш сагыжы арып чорур тывада бердинген ат-сураглыг кишилеринин болгаш Тываның артылың мөгөзүнүн бодалдарга хамаарыштыр. Тыва хүрештиң өскө эдекпейлик арыштары база мөгөлөр сагыш-сеткилинге илередири чугаа жок. Амдысында по ажык айтырыгга хамаарыштыр Тыва Республиканың Национал Хүреш федерациязының утуртулгасының болгаш эргелеп баштаар черинин кежигүнleri харылап улук секти салыры чугула. Мерген онтар чайхан донгак буян монкуш телекомпания Тыва чербидер.